Ancora una volta il mio pensiero va all'amato popolo ucraino. Ob sklepu splošne audience 4. februarja je papež Frančišek spregovoril o razmerah v Ukrajini, ki se žal slabšajo, nasprotje med stranmi pa se povečuje. Pozval je k molitvi za žrtve, med katerimi je mnogo civilnega prebivalstva, in za njihove družine. Prosimo Gospoda, da se čim prej preneha to grozno bratomorno nasilje, je dejal papež. Ponovno je pozval, naj se na mednarodni ravni naredi vse, kar je mogoče, da bi se ponovno vzpostavil dialog. Ta je po Frančiškovih besedah edina možna pot, ki bo ponovno prinesla mir in slogo v tej mučeni deželi. Rinnovo l'accorato appello affinché si faccia ogni sforzo, anche a livello internazionale, per la ripresa del dialogo, unica via possibile, per riportare la pace e la concordia in quella martoriata terra. Papež Frančišek je še dejal, da ob besedah, kot so zmaga ali poraz, čuti veliko bolečino in žalost v srcu. To niso prave besede. Edina prava beseda je mir. To je edina prava beseda, je poudaril papež Frančišek. Una grande tristezza nel cuore. Non sono parole giuste. L'unica parola giusta è pace. Questa è l'unica parola giusta. Io penso a voi, fratelli e sorelle ucraini. Sveti oče je tudi zatrdil, da misli na ukrajinske brate in sestre in izpostavil, da gre za vojno med kristijani. Vi vsi imate isti krst, borite se s kristijani, pomislite na to pohujšanje. Vse je ponovno povabil k molitvi, kajti molitev je naš ugovor pred Bogom v tem vojnem času. E preghiamo tutti, perché la preghiera è la nostra protesta davanti a Dio in tempo di guerra.